Rice chicken pula. Okay, ada lagi satu. Ni kita orang order untuk member kita orang, tapi tak tahulah dia kat mana. Tak sampai-sampai. Janji pukul berapa tak sampai-sampai sampai sekarang. Kita orderkan dulu dia punya honey lamb. Sebab dia suka makan kambing. Tapi tak tahu mana dia. Kalau kata makan sikit jangan marah. Kan. Ini kalau dapat makan ni hari-hari memang. Sedap makan. Ya Habibi tak ajak ya. Hey, why you late? Jam traffic light. Jam traffic light. What time? Well, my food, my. Your food here. Your food here. Go and eat. We already order for you. Yes, you can try. Ana sudah lapar. You eat. Apa nama makan? What eat? Lamb. Honey lamb. Sure. Nasi berani ya. Sure. Berani. Biar. Rice chicken pula. Lamb. Nasinya panjang. I try this lamb. Lamb. Kambing. Can you show the lamb? Oh, so big. This lamb is so big. Wow. My country is not same. This I try. My friend I try. Bismillah. Macam saya masak kauma. Sedap. Kalau dimakan dengan kuah. I can try sambal. Wow. I eat so good. Ana makan sambal ni. Masya-Allah. Good. Very good. So delicious ya. Habibi ya Maulana. Okay. Jangan lupa ramai-ramai datang ke restoran Al-Khair Food Arabic Corner di Jalan Ampang Kiri. Datang bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Harga berbaloi-baloi. Sedap. Dalam belanjawan yang baru-baru ni, agak-agak siapa yang untung? Adakah rakyat yang untung? Nak cakap siapa yang untung pasal belanjawan ni? Sebenarnya belanjawan yang untung orang yang nama Wan lah. Sebab dia belanja Wan. Kawan-kawan dia belanja Wan. So Wan lah untung. Belanja Wan. Yang untung Wan lah. Siapa yang nama Wan tu untung lah.